Labang so jai mek jakvia song NGO pen ki patir pipon along Ministry of Environment Forest lapen Climate Change Government of India tung chirap chitusi Assam Science Technology and Environment Council Science and Technology Department Government of Assam kilang chari dun pen Environment Education jai mek pidulu la so jai mek along karbiang long angkang bang trop near cap athan bang tumaphan pangrungsi aban paper pen puthor akimi kaselamthu aseke pipono labang supen ki wang jiani school ke chalia mumar tumaphan ki than pen asai kimi ki paklem thek je phansing RD en pondo pusing ninje jakwe song NGO Eco Club District Coordinator Ronaldson Bay pen pachini pondo la solong resource person pen ka chitong dun tension bay ebrison kiling Rajesh Kro bhai ting tie tum chitong dun kahino tang apaper kahino nepen ako koson si reuse chuyima laso aseke si pando ala itum non techno itum jesemet print media long pe techno itum paper base laso base paper la pen school so martum itum school itum tampen la buhi positlo laso paper base ko laso paper ke base pen ako laso pot barkit la sinor ke la paper ben si tum ako reusable tunako la pen ako itum paper ako salam itum to fancy la so ta se kepi pondo la pen son si salam nei ma ko sen itum karge anglong along itum school long ke ba school pan select ang itum a school long pen bahini a teacher to han to pa pen sin itum so se kepi pondo do Kadagwe bang wan ni kadagwe bang chonglar kep do bang kep school kep apa si school si long pen bahini pan to pa pondo bahini pen lo pilo te bang eti ko bang chonglar kep to masih pin to se kepi pondo ini ani si pancot bo ola pinya ni si pancho lason tak tak training aku B2 lima non ba ke netum dak rong ni hang mi sekolah long situ next long bang netum aku kapreka dim long pontupo ala ko nak si kacetang te pinlang ma laso adim area long si pontupo na ke isi mane laso peparo along the base apaper ko natural environment pan ke mi tuye pan koson sila natural environment apa ecosystem ke doje pan laso aseke ta nitum pi pondo la se kedam tang rois tamen tum nature kem do pondo la pena ko heketon ko do pondo eco heketon long kami tum la son si pan pondo akapreka session do pondo la se pini banke ne tum la upcycling so waste paper into reusable paper pondo la pen next bang da pon itu la son program thot tum ko belega dim long da pondo News report Karbing Long Night